Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFCM 23 ryamaganye Radio Okapi ku mpamvu z'uko ikunze gutangaza amakuru avuga nabi ihuriro rigenzura igice kinini cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Byakozwe n'umuvugizi wa AFCM 23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka akoresheje urubuga rwa X, aho yagize ati turagaragaza akababaro kacu kubera uburyo Radio Okapi ivuga amakuru yerekeye AFCM 23 yica amahame agenga itangazamakuru kuko irabogama ubundi kandi ntitangaza kinyamwuga ndetse yica n'uburenganzira rusange. Ni mu gihe iheruka gutangazwa ni Radio Okapi yavugaga ko mu bice bya komine Karisimbi no mu mujyi wa Goma bigenzurwa na AFCM 23 biri kuberamo ubwicanyi. Inagaragaza ko bwatangiye ku itariki ya 3 bugeza tariki ya 25 z'ukwa karindwi 2025. Muri icyo gihe kandi Radio Okapi yavuze ko habaye n'ubujura mu ngo 65 bukorwa n'abantu bitwaje intwaro. Inavuga ko AFCM 23 yahise ita muri yombi urubyiruko no gushyiraho imisoro y'umurengera. Muri iyi nkuru AFCM 23 ntiyabajijwe ngo igire ikivuga ku byishinjwa, ibyanatumye Kanyuka ashinja Radio Okapi gutangaza amakuru arimo icengezamatwara ryo kwanga AFCM 23 kandi yo ntihabwe uburenganzira bwo kugira icyo vuga kuri ayo makuru ayivugwaho. Yakomeje avuga ko uburyo Radio Okapi yitangazaho amakuru bubogamye ndetse ko bagerageje gushaka uko bavugana n'abayobozi b'iyi radio ngo babahe umwanya ariko bikanga. Avuga ko AFCM 23 izafata ingamba zikwiye kugira ngo ishyire iherezo ku cyengezwa amatwara ritangazwa mu buryo buhoraho habayeho kwica uburenganzira rusange. Yasoje avuga ko mu bice bagenzura baha uburenganzira itangazamakuru rikora kinyamwuga mu gutangaza amakuru y'impande zose ntaho babogamye. Kandi nanone ihuriro Alliance Fleuve Congo AFCM 23 ryamaganye ubwicanyi bwakorewe abaturage bikozwe n'umutwe wa ADF mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubu bwicanyi bwabaye kuri iki cyumweru tariki ya 27 z'ukwa karindwi 2025 bukorerwa muri Kiliziya Gatolika iherereye muri teritwari ya Irimu mu ntara ya Ituri. Amakuru avuga ko hishwe abasivili 47 ndetse n'abandi bafatwa bugwate. Umuvugizi wa AFCM 23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka mu butumwa yatanze akoresheje X yagize ati AFCM 23 yamaganye ubwicanyi bwakorewe abaturage 47 bwakozwe na ADF kuri iki cyumweru. Yongeye hati ubushobozi buke bw'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu kurinda abasivili buratuma AFCM 23 igomba kugarura ubutegetsi bushikamye mu bice byose by'iki gihugu. Ni ubwicanyi kandi bwamaganywe n'umuryango w'abibumbye aho wabwamaganye ubinyujije mu ntumwa yawo yihariye iyoboye ingabo za MONUSCO muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Viviane Van de Pierre. Yagize ati ibi bitiro byibasira abasivili batagira kivugira by'umwihariko bikorerwa aho abantu basengera ni ukwigomeka kandi bihonye uburenganzira bwa muntu n'uburenganzira mpuzamahanga bw'ikiremwa muntu. Uyu muyobozi w'agateganyo wa MONUSCO yanavuze ko ku bufatanye n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bagiye gukaza umurego mu kuba barinda abaturage. Nuko rero umutwe w'iterabwoba wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda ariko ukabukorera muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo wari wiciye abantu babarirwa ku mirongo mu ikanisa riherereye muri Ituri mu ntara ya Ituri ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 26 z'ukwa karindwi 2025 ni ku itariki 27 z'ukwa karindwi 2025 nibwo uriya mutwe wakoze ari amahano. Bivuga ko ikanisa uriya mutwe wiciyemo abantu barimo basenga muri gice cyitwa Komanda muri Ituri. Ikanisa rikaba ari ry'idini Gatolika nk'uko aya makuru akomeza bivuga. Ni amakuru kandi ahamya ko abishwe ari abantu 43 aba barimo abagabo ndetse n'abagore ndetse n'abana bagera kuri 6. Amashusho yagiye hanze agaragaza ko nyuma yo kubica bararangije batwika iryo kanisa. Urebye
urebye abona urwose rwinshi rututumba hejuru ndetse n'ikanisa ryahindutse umuyonga. Umutwe wa ADF umaze imyaka irenga 30 ukorera mu burasirazuba bwa Kongo urwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Mu bice ukoreramo byo muri Ituru no mu ishyamba yo muri Kivu y'Amajyaruguru umaze kubyiciramo abantu benshi. Igitangaje uyu mutwe nubwo wica abantu, leta ya Kinshasa ntiwuhiga leta ya Kinshasa ntiwuhiga nk'uko ihiga umutwe wa M23 n'uwa twirwaneho, mu gihe bizwi ko iyi mitwe irinda abasivili ubundi ikanazana n'iterambere mu bice igenzura nka Goma, Bukavu, Minembwe ndetse n'ahandi. Ibyegeranyo bitandukanye byagiye bitangwa n'impuguke z'umuryango w'abibumbye bigaragaza ko uyu mutwe wa ADF uko umaze kwica abasivili babarirwa mu bihumbi mu myaka umaze ukorera muri ibyo bice byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero nanone M23 cyangwa se ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23 rirwanya ubutegetsi bw'i Kinshasa ryatangaje ko ridateze kuzava i Goma n'i Bukavu, ahubwo ryemeza ko rizahaguma ngo kuko ari iwabo. Byagarutswe n'umuvugizi wungirije wa AFC M23 Oscar Barinda mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Goma. Nk'uko uyu muvugizi yabivuze, yagize ati ntabwo duteze kuva i Goma n'i Bukavu, ahubwo tuzafatanya na Kinshasa gusubizaho leta ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yose. Yavuze ko igihugu kigabijwe n'imitwe itandukanye igisahura ku buryo hamwe leta itanahakandagira. Ati hari ibibazo byinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari uduce twinshi twigaruriwe n'abantu bari hariya hafi ya Kinshasa mu ntara ya Maindombe. Hari abakodeko bigaruriye muri Ituri hariya hantu leta itagera, naho twebwe aha twagaruye amahoro, tugarura umutekano, turi kuzana iterambere ku baturage. Abaturage baratwishimiye, abana bajya kwiga mu mashuri, ibitaro birakora, abacuruzi baracuruza, natwe ubu turi leta aha turi n'igice cya Kinshasa kugira ngo tugarure leta ku butaka bwa Kongo yose. Yanavuze ko mu biganiro bibiri Doha nta kintu basaba leta, ahubwo bicara hamwe ngo barebe uko haboneka amahoro arambye. Ndetse kandi yavuze ko AFC M23 yubahiriza ibyo yiyemeje byo guhagarika imirwano, ariko ko mu gihe batewe n'umwanzi bazakomeza kwirwanaho no kurinda abasivili bari mu bice babohoje. Abanyamakuru bamubajije niba bazemera kuva i Goma n'i Bukavu, we agira ati turahari kandi tuzahaguma, nta kuhava, hano ni iwacu. Umujyi wa Goma n'uwa Bukavu AFC M23 yabyigaruye mu ntangiriro z'uyu mwaka, kuko Goma yayifashe tariki 27 z'ukwa mbere 2025, mu gihe i Bukavu yoho yahafashe kuwa 16 z'ukwa kabiri 2025. Oscar Barinda yatangaje ibi nyuma yaho abo ku ruhande rwa leta bakomeje kugaragaza ko mu biganiro by'Idoha muri Qatar bahuriramo impande zombi zemeranyije ko ihuriro AFC 23 rizava mu bice ryigaruriye. Inshuro nyinshi byagarutswe n'umuvugizi wa leta Patrick Muyaya, ubundi kandi bivugwa n'abandi bategetsi b'iki gihugu batandukanye. Naho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump we yavuze ko iyo atagira uruhare mu biganiro bigamije gukemura amakimbirane hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibihugu byombi bitari kubyinjiramo, ahubwo ibintu byari kurushaho kugana ahabi. Perezida Trump ari mu rugendo muri Ekose, aho yagiranye ibiganiro n'abarimo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza. Ubwo baganiraga n'itangazamakuru, Perezida Trump yavuze ko yagize uruhare mu guhagarika intambara esheshatu. Mu kibazo cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Trump yavuze ko gukemura iki kibazo kiri hagati y'ibihugu byombi byaturutse ahanini ku ruhare rwe. Ati iyo ntinjira mu guhuza, ntabwo ibihugu byombi byari kwinjira mu biganiro bigamije gushaka amahoro, nta nubwo batekerezaga uburyo bwo kumvikana. Byari ibintu bikomeza kubaho kandi nta muntu wari kujya muri ibyo bice kuko yari kwicwa. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko kimwe mu byamufashije gukemura ibibazo by'intambara harimo n'ikijyanye n'uko ibihugu byombi byifuzaga gukorana ubucuruzi na Amerika. Ati bakunda Trump, barifuza gukorana ubucuruzi na Trump, barifuza ko tugura umutungo kamere wabo, barashaka kuduha umutungo kamere wabo. Perezida Trump yavuze ko nyuma yo kumenya iby'iki kibazo yafashe icyemezo cyo guhamagara bagenzi be bakaganira ku buryo bwo gukemura
ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Ati nari mbazi mu buryo buziguye, ndabahamagara ndababwira nti mureke turangize intambara, nta kintu kindi nshaka iyi ntambara igikomeje. Yaboneyeho kwibutsa ko mu minsi mike iri imbere azahura n'abayobozi b'ibihugu byombi mu ruzinduko bazagirira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati none ubu twarangije intambara nk'uko mubizi. Ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga baba b'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje hano mu bihe bishize, ndetse n'abaperezida b'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye kuzaza inahangaha muri Amerika mu bihe biri imbere. Kuwa 27 Kamena u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibwo byashyize umukono ku masezerano y'amahoro hagamijwe gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yikije ku kibazo cya FDLR mbere yo kuyashyiraho umukono. Iki kibazo kiri mu bigomba kubanza gukemurwa, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gusenya imitwe y'iterabwoba wa FDLR, u Rwanda rukabona gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Mu masezerano yasinywe i Washington muri Amerika, impande zombi zashyigikiye ibiganiro hagati y'ihuriro AFC-M23 na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byabereye i Doha muri Qatar. Muri ibyo biganiro amahame yashyizweho umukono hagati y'impande zombi hagaragajwe ko yuzuzanye n'amasezerano yasinyiwe i Washington. Mu gihe ibintu byose byaba biri ku murongo, byitezwe ko abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazahurira i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagashyira umukono ku masezerano agamije amahoro.